ũthaka to wa njuĩrĩ kana nguo kuona matukũ tũrĩ ũtambĩtie nginyagia gwĩkĩrwo ibini kũndũ gũtiganĩte mwĩrĩ-inĩ. Usifanye piercing juu umeona mtu mwingine ako nayo. Watu wafanya the basic piercings, hapana, tafuta piercing unique ndio kuja tufanye. Usikue tu basic like the normal earlobes. Ta ũrĩa mũtaaramu wa ũthaka aratũtarĩria kũrĩ njĩra itiganĩte hamwe na indo iria ibataranagia harĩ gũthakaria mwĩrĩ na njĩra ya gwĩkĩra ibini na oho gũtarĩria indo iria ihũthĩkaga harĩ kũgathĩka mindira ici. Pierce hivyo itokee side ya chini as you can see and insert it, just push it downwards. Just push it downwards. And then sasa nitakuja side ya chini this way and then sasa nitashikilia and then nifunge our tongue ring kwa hiyo utakata hapo. Kila tuli kunapata kuna use yake, kama hii ni tongs tutatumia kwa navel ama the belly ama tongue. Ni tumbo. Yeah, tumbo. Haya, hii ni ya nostrils ama the septum, the belly, as the mapua hapa. Ikuje itoke on the other side like that. And then tabaki na needle yangu hivyo. Then I'll come on this side here. Ikuje itoke on the other side. Na itoke hivyo. That's how it looks. Ni ya mapua, hii ni ya kuga kufungua. The rings zile zimekwama. Hii ni ya kushikilia dermal piercing, so when you insert in them. We also have scissors. Inza kukata tu. The plastics. We also have the vernier calipers. Hii ni ya kupima. Because especially unapata mtu ataka nose ring on this side and the other side. So lazima ni kuwe accurate. Oho, ni atarĩirie mĩthemba ngũrani ya mindira ici na kũrĩa augĩte atigagĩrĩra customer ake nĩ maihũria marũa ma mũndũ kuga nĩ etĩkĩrĩte gwĩkĩrwo ibini ici, kuonania nĩ etĩkĩrĩte maumĩrĩra o mothe thutha wa kwamũkĩra ũtungata ũyũ. Tunaonyesha different piercings. The lips. So we'll just come. Pierce from above. Okay, this one, the Monroe, then the Medusa, nimepia hapa katikati, and then we have this one, the Madonna, on the far right. Tuko na navel, ndio hizi. So navel ni ya tumbo. Tuko na different ring types according na pia bei ina vary na ile ring unachagua. We also have the industrial, hii ni ya masikio, hii inaendaga huku on the side. Kuna the eyebrow, hii ni ya hapa. Kwa masikio pia kuna tragus, this one. Hii inakuaga hapa, hii part ya nyama yenye iko hapa hii, hapa mwisho. We also have the rook, this one. Rook inakuaga hapa katikati. Oho, ni athiĩte na mbere na gũtarĩria marĩhi ma ibini ici kũrĩa augĩte o gĩbini marĩhi make nĩ mwanya nginyagia na harĩa gĩbini gĩkĩ kĩragathĩkwo mwĩrĩ-inĩ. Piercing iko na bei yake, but we have a standard starting price for each piercing. So kama industrial, this is the industrial. Hii pricing yake inaanzaga from 2000 kupanda. 2000? Yeah, 2000. But una for the nose ring, hii mapua, hii ni from 1000. 1000? Yeah. So in short hakuna piercing less than 1000. Ningĩ no atũtarĩirie kahinda karĩa kahũthĩkaga kũhonia ironda cia ibini ici kũrĩa augĩte o gĩbini kĩhonaga na kahinda mwanya, kuona gĩbini kĩa nda nĩ kĩhonagia nginyagia gĩa kahinda ka mĩeri 9. Wapataga ni from zinahili from 6 months to 12 months. Ile completely. That is unapata imehiladi ndani kabisa, cause kama ni piercing sema kama ya belly unaweza pata on the outer side imeheal, but once you remove the ring ukiangalia ndani unaona bado haija heal completely. Oho, ni atarĩirie ũrĩa ambĩrĩirie wĩra ũyũ kũrĩa augĩte ndarabatara kĩgĩna kĩa mbeca nyingĩ na kuga gũtirĩ handũ atangĩrutĩra wĩra ũyũ. Starting capital I end less okay more than 10k honestly speaking. Because hata unaweza fanya hata like mobile. Ni vitu tu unaona vile tu vitu tangu tudogo. You can just pack them in a bag and I go. So kama client ako Roysambu, I'll just move from here Kimbo, pack my bag and make go. Na ni mahũthagĩra maguta ma kũgandia mũndũ atanarutwo harĩa gĩbini kana mindira ĩgwĩkĩrĩtwo. Numbing spray hapa. For this we usually use it to minimize pain. But it is not 100% effective. So kupunguza tu chungu tu ile tu minimal
Yeah. Na kuga atigagirira utheru ni kindu kia mbere niguo kugiririria kurwaria customer ake. Hygiene nafaa kuwa very sensitive na hygiene, so unapataga tools zangu zote lazima zi sterilize almost every day at the end of the day, kila jioni. Na pia kuna spirits, we also wear gloves, like usafi inakuwa top notch. Na pia aftercare inasaidia sana na pia hizo the healing process. Gwa kahinda ũthaka wa matu niguo wekirirwo ona makiria, ende thikũ ici andu ni mahĩmbĩirie ũthaka wa kũgathĩkwo mindira na ibini kũndũ gũtiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Juliet Wandia wa